Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syiralut yang mubahagia bandung. Sehat bila Allah. Jadi benar nalun pegah ba status loan kena pegat video saboh. Ketengku-tengku yang hana bertanggung jauh. Ayah. Jadi kepada muro kalun preh permasalahan yang diungkapkan Lim Zakir Manaf yang masalah yang kanyata perkataan ketua PA musyrik, yang kanyata perkataan kafe PA nyata-nyata kadeh zalim. Jadi yang boleh lon temanyong jino masalah pakon musidro ulama hana yang ungkapkan masalah ketua KPA nya yang kanyata-nyata sesat, yang kanyata-nyata menduakan agama Allah ka. Jadi pakon bak rangkul pakon wate masa kampanye wate na acara rapat segala macam bagahlah tengku-tengku yang bisuara ke mualim, bahkan mendampingi mualim lom. Ya, yo yang pulai lon temanyong jino hai antek Yahudi yang mengaku dro aswaja lampap ma ke anu bajung pakon hang kerja pesyahadat si KPA laknat tilah nyan hoka tengkudum pegepap ma ke tengkudum lam dayah hoka tengku haram jedah kadum pedipap ma di lam dayah nyamban ka sesat, nyamban ka nyata ke lampap ma ke kanyata kenyataan sesat kafe PA nyan pakon hana musidro hana yang ungkapkan ke perkara yang kanyata sesat awak KPA nyan pakon puyau ke yang pap ma ke Bandung puyau ke Bandung karena ketuanya yang kanyata sesat hang kajit jak pesyahadat balik binatang. Kayak mengaku dro ke ahlul sunnah wal jamaah lam tilu ke nona ahlul sunnah wal jamaah awakah kafe munafik lo purute Islam murtad dum purute publo agama Allah nyan kanyata hoka tengku nyo tengku yang mengaku dro ke tengku anu bajing dum hoka tengku anu bajing dum ia boh bui hoka tengku anu bajing dum hoka nana tu tengku anu bajing dum yang pekong mualim yang bisuara ke mualim ya yang tengku anu bajing ia boh bui Bandung ia boh bui tengku jino jaitat tengku ia boh bui dum pulte anu bajing dum yang bimbing Aceh maka hana so peduli di saat na kafe lah na tilah yang pecuca agama Allah mandum kasengap lampu kuama ke di saat ke aku musuh kelawan kedaliman kulawan tengku haram jadah dum bengeh ke lampap ma ke nyang ketua PA yang kanyata sesat yang pap ma ke kayu jak pesyahadat balik pihak padengku hoka tengku At-Tahirin yang angket ki mualim ke sebagai Umar bin Khattab hoka bui khaini yang tengku bui khaini yang bajing yang sabotu hoka yang pesesat agama Allah dari tahun 2016 hoka anu bajingnya yang termasuk bui khaininya yang angke mualim ke sebagai Umar bin Khattab hoka mengaku dro ke mujahidin lampu kuama ke hoka si At-Tahirin anu bajing kafe laknat tilah yang pegah ke keluarga lon anu bajing urung pajuh harum hoka anu bajing nyan ka kajak pegah dro ke mujahidin lampu kuama ke antek Yahudi 7 buah keturunan kah hai At-Tahirin anu bajing 7 buah keturunan kah anu bajing At-Tahirin yang nilai kayak pesyahadat nilai ketua PA anu bajing yang kanyata sesat baikkah kun ke hai anu bajing ke keluarga lon mentonggot keluarga lon ngan keluarga kah hai At-Tahirin anu bajing hoka At-Tahirin anu bajing puh nai minta sedekah lewat nyong anu bajingnya puh na dikirim pasukan mujahid jakrong Palestin pegah mujahidin lampu koma ke kapegah ke nanggro kafe dino kabeh wa waceh lampap ma gedum na gedepu kafe yang nai luar nanggro kabeh diwa waceh contoh ni kalau nino kabeh di kafe du umat Islam nang na dia ceh baik kapegah ke dino kafe lampap ma gelam nanggro kafe ike kafe dino ku syahadat minyo toto lu na gedepu baik kapegah ke dino kafe lampap ma ki bayi le kafe nyo hana ada kerja gelam boleh koma ke hana so bayi nanggro kafe dino hana ma ke hana ayah awak kah terus no ya bayi gaji ke
Nyo kenyataan lampap ma ke ketua PA, yang ketua PA nu bajing yang tim Zakir Manaf yang nyata-nyata sesat, yang barokon karangkul nu bajing yang ke ketua Umar bin Khattab, yang kacok gino lang boleh pukoma ke babadum. Kapilih lam lampap ma ke hoka tengku-tengku nu bajing dum. Hah? Hoka. Yang mendampingi Zakir Manaf barokon hoka. Hoka. Ci bersuara tiap, ci jak pisyahadat balik tiap tim Zakir Manaf yang nyata-nyata. Yang nyata-nyata sesat. Baik yang na pukoma ke kapeke tu ke tino di sangat kulawan kezaliman. Hoka tengku-tengku haram jedah du. Ante-ante Yahudi hoka du. Kia petengku-tengku dro ngan urung lain je kia petengku-tengku dro ngan tiagamnya piau hele. Kutri ulama ilul. Baik gejak pap mag. Nyan kanyata hayan bajing ke hoka tengku-tengku anu bajing dum. Hoka. Tengku-tengku anu bajing hoka si Tahirin. Tengku Bul Khaini. Si Mudi Mesra. Hoka, Abia Jini Bokir, Hoka. Yang Abia Jini yang borosa belum tibah kan? Alih cok peng wa anu yatim, peng derkah anu yatim yang binatangnya kematian anu borosa. Riot anu ilam kula. Yang karma gebi yang ada si Abuya sonanan Abia Jini Bokir yang. Yang kasenya gebi nyan bala li Allah. Yang kenyan karma tu haram jedah nyan dum tu tengku laknat tilah dum. Purte publonan anu yatim dum. Yang soka Abia Jinip. Abia Jinip puh na temong le Malaysia jak mdahoh peng. Jak mitra sumangan bak toke sabai. Hoka Abia Jinip. Dia pia dro kena wa urun lain je nya pia dro. Ngelon piau hele aku tu ke Bandung hai binatang. Ase mitra sedekah. Ase mitra sedekah dumba online. Gaduh fai pukoi mag. Bila agama Allah yang nyata sesat lampak ma ke musabah ke hana so yang peduli. Musido ke hana. Hana yang pesyahadat balik. Pakon, ya ke tim Zakir Manaf hang kaji pesyahadat balik. Ya ke tengku pukoi ma ke dum dia ceh. Tengku pengkat ayat Allah dum ka dia ceh. Yang natih nama tengku yang ka bila Zakir Manaf. Yang tengku yang dong-dong atas pintu penguasanya. Hana lul pemandum bah. Baik salah dengan tu. Yang tengku yang bila Zakir Manaf yang dong atas pintu penguasanya anak bajing. Anak bajing ia boh bui. Lon pu anak bajing lon pu kafenya yang bila Zakir Manaf. Lon pu kafe. Dengan karena Allah lon pu kafe. Antek Yahudi ka nyata ka dia ceh. Baik gaduh kaja fai ke tino di luar nanggro kafe lampap mak. Benar ke depu lewat kah bah? Hai. Kafe luar negeri itu kabeh diwa waceh. Kabeh diwa waceh dum kabeh ya kafe umat Islam yang dia ceh. Contoh ni kalau jino. Dari tahun 2005 kali kafe dum umat Islam dia ceh tapi hana sadar ke mentong hai binatang. Mentong kageh hidro ke mentong ka semah burung-burung gepeng. Mentong kabila ulama jahiliyah mentong kabila tengku laknat tilah dum liurun don. Maka pakon seramo Mekahnya apoh-apah lewitnyo. Pakon seramo Mekahnya hancur generasi lewitnyo. Pakon pebut gop. Yang pekafe umat Islam dia ceh, bangsa ceh, kon gop. Yang pemusyrik umat Islam dia ceh, kon gop. Yang tengku haram jadah ka di beh di pekafe di umat Islam dia ceh. Contoh situ tonanan si Bui Khaini tahun 2016 haji. Ka diundang kafe dari Amerika untuk berbebas beragama. Yang sebab hancur Islam. Antek Yahudi, antek Islam munafik yang terima kafe unang roh Aceh untuk dijak pesesat umat Islam di Aceh hai binatang. Nak dengar. Baik wateke pegah kamu pep ke lampu koma ke wateke tenak ulama jahiliyah, ulama su tengku laknat tilah ka pebengeh kedrot, pebengeh kelon. Ne pebengeh kelon ne. Mula gesang ke maken. Ilong padahal ku jaga agama Allah. Ku jaga akidah keislaman baik hancur. Ado lom tengok. Hai antek PKI. Baik gaduh ka bangga-banggakan yang kijak he sigo siat Tahirin nan bajing yang ngon Bui Khaini yang didikan awak PA bandua yang termasuk kafe je tabor tu ikona. Tinurdin Syirih. Yang kafe si nyan. Yang kafe mijakrong kaduh nyata kaduh lehedro kaduh nyata kenyataan kafe dibila kafe. Menansid ulama jahiliyah kadibila perte kaum munafik dum yang cok rasa
Nyan hoka tim dakir manaf, uronyo tim dakir manaf ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Nana depu oleh urang dro ni. Nana depu. Segalam diplung pakan hana pesyahadat. Pakan hana pesyahadat segalam diplungnya ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Pun nepres tim dakir manaf won kena pesyahadat. Mate mama ke mate mama ke hang ka pesyahadat tim dakir manaf. Kabila ke lom. Ampap ma ke wate kutu menak ke lagi nyo hai antek PKI bijeh Yahudi ke kapu bengeh ke kai kapegah ke kafe kapegah ke bayaran kafe tino yang bayaran kafe awakah itinan dia ceh pale yang bila kaum nafek ke kawakah yang kafe kolon ilon ku kerja tino mihana ku kerja hana hobi baik kapegah lon tino bayile kafe untuk ya pancur agama Allah. Lampap ma ke menyok parek sa syahadat ke nek-nek ke hana timang syahadat ke pegah ke kafe. Yang tidoro menyata sima syahadat urung Aceh. Rame hana timang. Pu sembayang siro semalam limong bahote. Kau madang nyan, petimang ile syahadat nawai tu ile petimang boleh. Baru sembayang. Sembayang nyan tiang agama dengku. Ya, tiang agama sembayang nyan tapi myo hana god nepon de si tiang, rebah tiang nyan bejak pegah kena sembayang baklun. Sembayangnya kon ke Allah ke drone sembayangnya menuju jalan ibadah nyan kurang drone sembayang baik gaduh ni jak fai pegah apa luar nang roi di sembayang pu sembayang gaduh jaga sembayang ke yang mu petimang syahadat ke saboh ke hana timang syahadat ke lambrut ma ke hoka tengku anu bajieng dum tengku anu bajieng hoka anu bajieng dum tengku anu bajieng dum ci bedoh Aci bedoh siat pesyahadat tim dakir manaf balik. Menyohana ke pesyahadat tim dakir manaf. Nau mu panyang ku okey pesyahadat awakah balik lekeh hai binatang balik. Ku kena kalam thopoh. Ku kena kalam dengan karena Allah demi Rasulullah menyolon wo ku kena kalam thopoh. Bah, kapreh, kapakat mama ki hayah kapreh menyolon wo. Demi Allah lon hanayo ke manusia balik. Kaum munafik hanayo lonyo yang yo lon ke Allah segai tiro. Kon ke kaum laknatillah. Gaduh yo wolon preh. Wo kena waceh. Wo waceh. Pukoi ma ke. Kaya wo kaya jak perlek yang matalon kuat kalon bangsa ku apa nang waceh ke jajah. Nampak ma ke. Hana meceh kayo wolon. Hana meceh kayo wolon ke deh nang waceh. Kamat gure-gure ku bena ulama tu yang lon hujah ke bau jentho dia. Ke bau jentho dia. So. Bah dia. Bau jentho dia. Yang nabu mudi mesra yang ka sesat. Yang ka nyata sesat. Yang kafe mi jakrungnya. Ya pegah ku ulama jamun macam-macam. Yang kanyata ino yang ketua PA yang kanyata sesat yo pesyahadat tiat pe abu mudi mesra pe abu teming pe abu takruang pe abu paya pasi yo pesyahadat ya. Pe ke bak kameng landok siwalik nu yo pesyahadat ya. Baik gaduh pi upa boh hinan lam deh. Baik gaduh harakat ateh nak murip dum. Pe tengku pukoi ma ke pe hana sep peng. Hai, peng dayah titon 20 million di peng bah. Peng dayah 20 million dalam titun dari pemerintah. Nyan penyan kau gunakan bek gaduh ka kirim manu murib ke kayo jak mita sumangan bineh-bineh jalan hai binatang pali. Kasep ke harkat ateh nak murib. Kasep ke belo ayat Allah hai binatang pali. Kasep. Yo ku bedoh lon kalinyo, ku bedoh kalinyo berangkat ho kulawan. Antek kafe laknat tilah kaum musyrik Bandung kulawan kalinyo. Hana ku tri tengku, hana ku tri ulama. Anak putri long bijeh ulama kusit. Wali ke dipoh. Tengku Syafi'i bin Namin. Ulama phone yang dipoh di Aceh wali ku ke. Lehedro ulama yang dibasmi. Toh tengku segepap ma ke toh ulama yang ungkapkan ke perkara pembantaian ulama. Hoka, ci, you bedoh ya. Baik gadoh upa boh hinan bak dayah nampap ma ke dayah ku bebe rea. Fi bulun hana dibapeng kepeng bulan 6 nah kayu jakwo anak murid. Hana aku toh dayah lagi sina. Dayah mengharkat dum lampak ma keperti tengku bawa kerja dum. Peduk vlog, peduk kamera inan wate mendakwah, wate surah kitab itebit. Bu lebih itebit asap. Wate di surah kitab nang tengku haram jedah. Yang baik tayo pekang hukum Allah, yang baik tayo peharum. Hukum demokrasi Pancasila bu mate mama hajit yang tengku laknat tilah jeno. Pegah Islam. Islam munafik dum. Kasah tak pekafe. Hana soju pekafe lon pekafe ya. Lon pekafe Islam munafik. Yang han kejut pekong hukum Allah yang kafe. Nampuk. Kajit punya menang.
Kreh lon pegah haba. Hana pule lon pegah haba lembut-lembut dengan kaum munafik. Menyoto tarah hai saboh-saboh. Kajian punya menang. Terima kasih. Assalamualaikum.